Ja, to je pa pene boda. Frutabela, tega ni. Pene boda. Ej, to je pene boda. A nehaš govoriti? Frutabela, tega ni. Na, še ena. Frutabeli. Nov teden, nova pisarna, večka nahoden. We just moved into a brand new office and warehouse. 6,000 square feet. We got office in the back over there. Beta's gonna show you. He's gonna give you guys the royal tour, take you guys around. So check it out. Tole bo studio, včeraj sem te luči postavil. This is Alisa. Hello. Hey, tole je moj brlog. How do we say hi in your language? Just say Julio? Julio. How you doing? Good, how are you? Being busy? Yeah, working All the time. all the time. This is our sock wall. If you come here, you can see it's an endless wall of many of our hundreds of different styles of Wild Collection socks. This is one of my personal favorites. You come here, you look for a code, it goes into a package with your address on it, shows up at your house. If today was your last day. No, I'm back on Monday, everybody. Ah, See you guys shit. Bolj jim probam dopovedati, da se ne fotka na soncu, bolj rinejo v sonce. To je zdaj že en četrt shooting, ki ga imamo v sončnem vremenu. Oni me odpeljajo na lokacijo, rečem, a kje senca, ni sence, luštam, dajmo fotkati. Imamo pa prav modela s sabo. Tam je gospod model. So še vzgojiteljce prišle. No, sure. Do you know the pricing? Somewhere around 200, I think so. No, they're nice shoes. They're gorgeous shoes. Za pusere. Zime, da si noče vzeti cajta, pa da to naredimo proper, tako ko se zagre, vse je tako, demo nekaj na hitro. In je skozi vse nekaj na pol narejeno. Sobota, poroka, ful lepa lokacija ob jezeru, ful lepo. Sam tudi precej mokro. Malo me je namočil že, pa še malo me bo najbrž. Šli smo se posnet kleh njim, je pa največja bajta, v kateri sem bil v lifeu. Imaš pa tako pristanišče pod bajto, pa veš, da ti gre dobro v lifeu. To je noro, te so čist divji. Grega. Greva v Sedem na dan. Kaj pa je Dolorama, Grega? Dolorama je ena štacuna, kjer bo kupila bedarije. Bo presenetila enega prijatelja, ki prije v Toronto. Taka čvrsta zadeva, to ni štrika, ali kva? Si nauk dovučal stakno s tem. Kakšne take btke bi mu lahko vzela, da se že na letališču preobuje. Tele takičaste, o? Ne, daj bolj grdo vzem. Ta je dobra. Uno roza vzem. Kjera? To? Ne vem, ja, ema. To smo ni ta prava roža. Veš, kako si fajn zraven tehle rož, bi ti lahko profilko naredil. Angelček. Ne, aj glupo, to ima kakšen smisel, da sem angel, ne. Pač ni na smisla nič, kar počneva. Kako se pa to spogorda? Tako? Dober si, ja. To mu da, ja, da bo mogel grist. Ej, gospej si že všeč. Zakaj to vse delava? Zato, ker mu hočeva čim večje bruke narediti. Rožca doda tisto piko na i. Ne vem, ti si jo zgubil, naprej si jo sposodaš, pa zgubiš vse. Vse mi je vse spet. Thank you very much. Evo, bedarije sva kupila. Jaz mislim, da mu bo dosti narodan. Pristane na letališču, ki je na otoku, kar pomeni, da greva pod jezerom čez en tunel, pa prideva na drug stran ven. Ta letališče je tak čist majhen, sam za notranje lete. Vsem večji kot Brnik. Ja. Ni to City Park. Oh, you guys remember it was my birthday! Problem mala, ko
folk hod iz enih vrat, pa še iz drugih. Ne vem, pred kjera naj se dostavlja. Kar zgleda, prišla sta ga počakati. Ni, ful je stresno, ker vsak človek, ki gre, kar skočiš, kdaj bo on prišel. Zik se je izredil, kako ne vem, kakšen sploh zgleda, če ga nisem videl tega cajta. Prav, adrenalin, kaj da bi šel maturo pisati, ali eksterce, ali pa smo imeli. Welcome to Canada, no! Kot je cel firmah, no, le. Vse boš dobil predlagal, človek. Ja, pa ne, pa dajmo delno, pa čez bom moral. Good luck, hopefully they come soon. Ja, mi tu. Glih prišel, pa že po angleško, kako vidiš, tole ti pa sede, klele. Prav pedero šoma, lega. Prav taka ultralight za avion. Roža, Grega, roža. To je neke vrste kot hortenzija, ne, če pogledaš cvet. Ne, sam dajmo delno školno, vse to motor, pa vseča, pa vsemo higijeno model. Se najbolj, da se kar zdajle že začneš pripravljati na faks, če ne boš, da boš bluzil cel let. Frutabela, tega ni. Pene boda. Ej, to pene. A nehaš govoriti? Frutabela, tega ni. Naša ena. Frutabeli. Včeraj mi je na Instagramu pisal en gospod, če bi mu lahko fotko avto. Te brencli zoprni. Enkrat sem mu ga že, sam bova danes še en video naredila. Temu se reče passion, ne? Da si toliko zaljubljen v svoj avto, da najamaš fotografa. Glej ga, no. Amigo! We're going, dude. Hey, what's up? $1 million car. $1 million car? Jaz nisem prišel tega fotkati, ampak unga. That's a 1950s Porsche. To find it in that condition, Right. fuck, impossible. Šla kle v en kraj, kjer so čist sami hudi avti. Where do you want me to stop? Around the corner. Zdaj pa jaz njega fotko. Is that the RR? Wow. 270 on the 4th fucking gear. Thanks for the ride, thanks for the dinner, thanks for lunch. Thanks for coming today, it was fun. Čist me je napalil. Pa ne zato, kaj on ima, ampak to, ki mi je povedal zgodbo, kako je on do tega prišel. Je prišel kot imigrant iz Libanona pri mojih letih v Kanado, začel delati v McDonald'su, se je izobrazil za zobotehnika, začel delati na čisto osnovni poziciji, upgrade'u na supervisorja, pustil službo, odprl svoj lab in hasla naprej. Sik. To je pa moj najboljši prijatelj David. Say hey to my friends. Keep